Ghana this man Ghana from some fight me pine aka and crash am kin kwabusia we high eat so ate ase we dey kwa number bi ne hye na hadi ne dey am se nunu ankasa be bo hadi na me dey ate ase ye ba be ye shopping kakra and am say no wa na feel no so bi tuchim bla 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 na sa be pine farm ba ko ate ase nti ase din kuma ate nunu anam pa cho boko dey oh yam na don so oh ganya je me janje nyawiawi pa boga pa we ne de nyame na aye de nyame ase na Italy abrabo mu etese oh nyame na don Italy abrabo bi bia aye de airport bi aye ku na wa hase na ba Italy asha akra oh me ba nyame aduma November 6 na manya 6 years wow yeah it's a boga wo mu oh be ne de but me ba say yen nya asna bi kan be start betina system ja 3 months on ana me ba Toronto so me di be 2 months on ana me ba be gono am be BC ya che be try be 3 years on December 2019 before then eba ha say okay na isi am ba cho wo ye adwuma de because am for city de adwuma ni ha na ha nye na se basa say na wo hu Italy say be adwuma wa na say adwuma ni ha me de nyame me ni Italy bonya ya dan eda se ni Italy bonya ya kra na eso me di portion wow ko me ba Italy what's say me Italy bonya ya ye me anti o kan den me Italy bonya ya e de eso me di portion me call my Ghana adentia se me ba Italy agene wow Italy aboa me baby mo so Italy say anye mo na na street na so for you can say Italy no me da ka yo ni say baby ha waje o mo edan eye baby a first na me wo no mo dua enyema e kan san ye de anwa ene na se for na emo adwuma na o edan awo sa side wo no on company ma bia se de be mi ho no ene bi akọ baby se forge a ne na program na o so improve adwuma na no edan mo yo ho no na akọ ase o so a e bi apo ene from Jumanda fruit or man then okay if you said you be as your honor man nso segment then a season after season you choma o kwakwa then yakwa kwa tenafi and am for you am say adwuma then nya no na he ase nyame adom o krata nko ade a na wo kasa no kwa ya kasa kwa fa we bra be hunu ana say obi du kwa adwuma mu kra na o krata nko ba de we krata nko na obinya so no de ka kra den aye wa na say bi obi ti ba bi na say bi o hwe na wo nya adwuma yo ba bi wo so adwuma ho a fa na ba no ko to ba bia we say no nyame adom nyuma aye den wa ha no ma okọ apply for adwuma aye den omo be for say den bra be adwuma na be den etisa but omo mo ase ho no de aye den adwuma ho no but ente say de owo esoro ase no ana esoro ase no ni kata na ba soro na adwuma pe den okay eno to mo mu ni kata na mo ase ya de no me de akawa na afa ho because we go no ni kata na say ano me brother na ba won check because me ni kata enti no baka say den ma me bia me ka ase ho no okay ehin bi ha bibia kata na de ba se so de on hwe ba we be for de do akoye de na koye adwuma oh nese de amanfo tumfuturu Ghana fo ni kire se Italy de honye because bi krampo firi Ghana person ba yesi Italy nye enu ntina ma me buy na say I am one because me buy picture me hu e wa amanfo no sa so bi e bo no bra na me hu na wo koy na me ko driving school o ko driving school nese wo so akatwi se me metiwa no am small asem so ko driving school am so twika na dem twika sa ntina se what adwon pa nche na motivate you so for so twika adwon so yanko pon me tie wo na driving school ni mo aso ba o ka si wo no driving school ni mo na driving school na ngasa ni mo na aba ya me ka si wo no so me ba me to so ka si wo no nese wo bobla onyam na do me gu abroche de hu se de dandan da bi e kan se at least utumi nya okrata na utumi adwuma akra utumi nya oka kokoro bi na de na mo a nese obi nkonkodu ye asem na no eso bi pedi wo yire tina o ya drive na na bi nya ni sa hu se ipa de ho ma ye de bia na betumi atwa ba sekara so betumi ye de wuti so obi ka na se for eso so utumi akoko ani mo abrabo ma na se be bi obi aduma eso so de utumi de eduro mo de bat ye ten se wo bisu ka so e ba sa wa ga de bia ni je de me ga se bi akofo ba bi Africa na ba oba na afọ nyina da kem o se bi utwa ba sekara ko to so na e bo bo obi ka o ma me fa ire nkwa mo na ese ne passion why are they no press no uti adwon pa hena mpa ntimi no we de yen se utam bebre so ate ase ntwe de Ghana fo a mo Italy na se Ghana fo mpeso mo ba afuto kakra bi na yen fa interview o ga ka metimi aka kire ni nyo no mo Ghana pese de mo ma ne se
sabi o Italy anya kura na and the Ghana okay anya kura na anya bi abosom so aga kura na on sabe ko wa no ana anya bi aso ka abosom so a ko kakra wa akoye na nan ko kakra wa akoye no abosom so a 15 finance 10 finance do sika ma wa 10 finance na den dem tesa Ghana akoye adwuma 5 months na go pay credit den enya mai nti no dem betima ka say Italy dan keye okay say me ko German and me ko US the bank betima ka say Italy say baby out in there yes would you want dance that say you me buy so me say Italy so there ti me nua ya da wase ba omom no mo de na de omom la ba so Italy so e be ka omom kama mate ya da se be me ba me nya je pa so me nya je pa we shall not go you be any a obelen ye belen ki up na say mate kasa mate two times me ma on say so the man who ya we fan boy bibi e koso kama tokona koso tabla body mu bia mu agunfia we dra brochira obeka say bia wo abrantu do onye obia nipa na waka cho say nye obia no man nche otirim say daachi bi betwa wa besen no abrabom me no nye the end to foto adwempan bi da no me so me da so we why abusa sa pepe on sa adwempan de dan ishia na de ne adi nkom we am big fan pa so ate ase ye na mo na bebo mati ko say adwempan hene woni adi a ne senior man say ne say wate ase ne sm so me nya abotre obia o mo hwe ye no ye de obuo na ni de mo mo sabi me gina say ma me kire me ho say bia me adwempan hene tibe nipa no kra ba bia me twe me ho da bia nyi nipa ba ko so ate ase ti wa o hwe me no ho hia sana msome da msome hia ye ni wa mu ni ho ye so ye ni wa msome ye da mu ni ho nyame adoma be sa tenka bi me kan for air tap send e da mo tap edwuma di ko apeso send this guy free amano no de call my Ghana media app abi hia tap me kan for 84 Ghana skincare product e da mo me kan for a healthy SC e da mo me say kan for 81 pills e da mo contact adwempan na mo meje number no o ko abenya 5% discount to bia won sabeka nyame adoma be sa tenka bi me da mo ase me nua okay peace out.